Hola, soy Miriam. Hace 10 meses que estoy acá viviendo en Eslovenia. My name is Liadis Mora Lagares. I'm from Colombia. I've been living in Slovenia already for 5 years. I came here to study my doctoral degree. Un saludo, mi nombre es Iris Privat, vengo de Venezuela y estoy acá desde hace 26 meses en Ljubljana. Živjo, moje ime je Ljudmila Kršmac, sem iz Ukrajine. Tukaj sem v Sloveniji 2,5 leti in sem v Slovenijo preselila zato, ker sem se poročila s Slovencem. Hi, my name is Erika Urueña. I'm from Colombia and I'm living here in Slovenia 8 years ago. Buenas tardes, yo soy Gabriela Raga, soy venezolana, vivo en Eslovenia hace 6 años aproximadamente. Conocí a Proyecto Fátima a través de una señora venezolana que me pasó los datos en un momento bastante difícil de mi vida, siendo que bueno, hacía muy poco que estábamos acá, que todo era nuevo, cultura, idioma, comida, todo era nuevo. Y era un momento en el cual me sentía muy sola, a pesar de que estaba con mi familia, con mis hijos, pero estaba muy sola. I wanted to say that I'm really thankful to the Fatima project because it has helped me a lot with my Slovene language skills, and also it has helped me to integrate better in the Slovenian society. Este curso lo he disfrutado como nunca en la vida. Estoy súper agradecida a todo el equipo, es decir, conocer las personas que integran, de verdad que es una labor que yo agradezco en el alma. Aquí hemos crecido como mujeres migrantes en Eslovenia, hemos dado pasos agigantados, hemos aprendido que aprender esloveno es uno de los principales objetivos que nos debemos plantear como migrantes, porque eso nos va a permitir la inclusión en el ambiente laboral en este país. Takrat, ko sem se preselila, sem počutila zelo veliko domotožja. In kot sem spoznala ta program, tudi videla tudi veliko ljudi, da se preselili v Slovenijo. In ne bi rekla, da veliko z njimi pogovarjala o tem, ampak to, ker sem v skupini istih, to mi je res pomagalo, da nič več nimam tega ful težkega domotožja. I really use a very useful place and project to help me to learn Slovene, to get to know new people, new women that were facing the same situation like me. So it was really nice to see and understand that I was not alone in that experience, but there were other people actually living the same. And it was very helpful to share our experiences, to help each other, to give some counsels and so. So Fatima was really, really helpful in that way. The most important thing that I've gained with this, being part of this project, is confidence, more confidence when it comes to communicate in the Slovene language. And also I'm very thankful because besides the language course, it has offered us many possibilities to improve ourselves in so many different areas of the human being. So I'm really thankful for the support and I'm very happy with the results I've achieved till now. I bi rekla, da skupaj na eni strani sem dobila znanje za slovenščino, na drugi strani sem dobila to toploto in to odprtost, ki zelo potrebujem. Quisiera darle las gracias en nombre de todas las participantes y a los organizadores de Fundación Sursum, que a través del proyecto Fátima ha logrado incluir y establecer distintas actividades a lo largo de 4 años en Eslovenia, en distintos proyectos. It was also good to see that you have improved and that now you can exchange this experience. You can motivate the new women coming to Slovenia, you can help them, you can give them some suggestions that they can also do better. And I think this has been really nice from my side, that I'm not just now taking, but I'm also giving. And I think that Fatima is about that, giving, not just taking, but also giving. And I think this is beautiful. I know they have also this program now for coaching, and I think this is also really nice. And as I know, it might help also a lot of people with the integration process.
for finding job, for example, for any kind of goal they maybe have. Some professional people might help them, and I think this is also really, really nice for complementing the process of integration, because language is not enough. It's very important, but there are much more things to be done, and Fatima is doing great. Todas estamos agradecidas. Las chicas y las no tan chicas que formamos parte de todo este proyecto, porque es una gran bendición. Dentro de todo, acabamos de tener ahorita un curso de cocina estupendo y maravilloso, todo el mundo animado y entusiasmado conociendo realmente lo que es la parte culinaria de este hermoso país. Y bueno, ¿qué más podemos pedirle? Para mí Fátima fue un faro en esta oscuridad en la que yo estaba transitando. A mí me sirvió poder vincularme, poder conocer a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo que yo, más allá de aprender el idioma, aprender la cultura, aprender un poco de la historia, la geografía del lugar, pero también aprender que todas pasábamos por lo mismo, por la misma situación.